i mi krenemo, jer je situacija izgubljena, oni nam onda rade velike gubitke. I onda kažu, ono što mi ne razumijemo, da je njemačka žena prosto drugačija. Razumijete? Čak svjetonazorna opaska je. I onda kaže, molim vas, molimo vrhovnu komandu Oberwehrmachta da nam pošalje onaj Waffen-SS koji ima tenkovski bataljon u svom sklopu. Dakle, oni nisu mogli se dočepati tih ranjenika zbog bolničaka. Zamislite cure, Ličanke, Hrvatice, Crnogorke, koje prvo nose, vi ste nosili svoga vladiku na vrh Njegoša, nosite ranjenog čovjeka 100 metara žene, i onda još pucate. I to je papir, to nije historiografija preparirana u ovu ili onu svrhu, dakle nije nekakva komunistička slika stvari, nego baš najgore neprijatelja. I to priznanje. Onda je, ja znam šta se dogodilo, čitao sam, oni su dovukli tenkove i smrvili te žene i te ranjenike, to nije teško sa 200 metara iz pancera ubiti bilo koga, pa i nju, i njih, ne? Dakle, plediram na to da kad budete čitali, pa vam se učili, ne, to je izmišljotina, ja ne varam. To je dobra njemačka roba.